Bianido itegari TV East airimori keche na losito sokonin. Ainyakaki na Asesenak kech e kapanakinos aitegaro na TV koto malaro na bolia show na kosoroti na Amukaga. Ebinalo itunga kesibiani dia uno sokoni loka rapai. Aite eyalalo ayauniti kesie TV. You said you want to dance with who? With this guy here. Okay, but how old are you? How old are you? You carry me. Yes. MC di baddest lo iswamai pumzika kotoma TV East nepepeka Hopkins na iswamai East Vibe Show kesingu na potitega si aisiali tunga nepetayo sawa na do ikanyapelo aparani. They now know that we have a TV, they now know that we have a platform for our artists, and of course they appreciate whatever we are doing for the Eastern people and more so. Teso Kwana, thank you so much. Elama Noya, Amina Ngojo. Ibore Paul, neza do the top radio, Asesenak TV East, neza do bakinyi ye muto kede ibore pole kamna kede TV. Elama ngono yesu mundi Asesenak. Elama si itunga noi kanwa dumune TV kechelo isiali kesi nepepeka teso kai borole gelegela ka kirone gelegela. Apupile mo boni be TV East e jasike be ato kenalo yakite kita onyelo lo nganyu tuko ni karaka ko boni be e jasike e somakali kukubo o judi jasike kwinda sasi jasike somakali turi shalam kilo sate kera rana pakna soditi ne sadul ne chaka sukoni lo Amukaru. So pola ya lama noi jasitu ngai alamasi bongo vete de alamasi DJ ni boni be beti sai seseni bolu ku Otomanikino TV is lokwa na raunu lo sodit abunere toma kide na ko Uganda ijana kini kedanga jepsinei nwegelegela imoriarito sa teso loma sawa akara moja ka cheda ngesa poni tegiarai nepeta ikariare kau telakia nesi aruchokiton TV top radio nepepe kaitunga television no ere television ijana kini kide no Uganda nera ngaje bisine nera okide no Uganda dona ekeona akere isate so ijamu gisudake na chenga je bisine konyoni epola teso tema nare jason kedie mutoto mo television wo ijayo ni kere programs mo dilo seto to mangaje ko era me okolo teso kwa nejo television wo TV East oro matema biyala manno ida ko ma ilipate kien be ojieno tude duma kije ko television e bishiko to ria sese to ito soma ja sani ni na Star Times duma kije ngeso channel wongon ikanya uni osoda raita somai jo antena duma kiri jo ngesi iare uni iare Padichasi TV East nepepeka Prestige Pepsi MTN kejai cheda ajai kinalolo TV East to sokoni lo chorimongin kokata kui idona Amukaga alarona bolia shona kosoroti nesebuna duo kanuka TV East Alfred Atwao ko district alo soroti.